So with the work that I've been producing, I'm more basically drawn towards figures because a lot of people sort of resonate with them because of how the human body is actually, bound. But there's like a lot of emotion that can go into the work, and which I also translate and put in according to the marks that I made. Ek het reeds van 'n baie vroeë ouderdom af geweet dat kuns is vir my. Ek het belang gestel daarin. Ek het 'n sterk talent getoon daarin. Ek het kuns geswat, beeldhou geswat en die eerste dag toe ek hulle sien giet, het ek hoendervleis gekry oor my hele liggaam. En 35 jaar later, as ek hulle sien giet, kry ek nog steeds hoendervleis. Hierdie proses is magies.